Так, туғандар, мына жерде азыр Sonata New Race бүгін аукциондан шықты. Бүгін қаншанчы число бұйырса? 11 число. 12 ай 24 жыл. Бишкек уақытысы, кешкі саат 7-лер чамасы. Бұйырса, Carfax'ы тап-таза. Так, такси қызматында жүрген. Бұйырса, бұл жақта Нұрсұлтан деген өздің инелерімізге алып бердік. Ақшасын есептеп алдық. Қанша күттің общий? Қачантан бері? 2 жұма күттім. 2 жұма болып қалды. Баяғы мен өзім атамдың коллегалардың инелері. Баяғы ошол атамдың коллегасының атасы. Алла разы болсын. Шындай физруктарды тарбиялап чоңойтқан кишилер. Алла разы болсын. Ушундай тугандар, биздин Дарек Бишкек шары Жумабек 9-дабыз. Эртең менен саат 10-дон кечки 6-7-ге чейин келе бересиздер. Сиздерге дагы аукциондон ушундай жакшы таза машиналарды алып бергенге толук мүмкүнчүлүк бар. Эч кандай ортомчусуз, түзмө-түз биз аркылуу машина алдырсаңыздар болот. Дагы аукциондон машиналар чыгарган готовый машиналар өтө көп. Жолдо келаткан машиналар бар. Анан бул жака келип калган дагы машиналар бар тугандар. Азыр 2 контейнерибиз келиптир. Буюрса, ошол жака барабыз. Султан, жакшы күндөр кайда? Рахмат. Ийгилик. Аба. Рахмат. Бир бата бериңем буюрса. Аллах ишиңерге ийип берсин. Амин. Дайыма тилегиңерди берсин. Амин. Жигит бириңер дайыма колдоп жүрсүн. Дайыма шу элге бир жакшы кызмат кылып жүрө бергиле. Алып келген машинаңар ким алса да ушу жакшылыкка минип жүрсүн. Дөңгөлөгүнөн жел өтүп турсун. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсын. Өмүрүңүз сыз болсын.